Mihring thisena raldo khol chaktak superpotent antibodies chuan COVID-19 natna thlentu virus te adole thei ti an hreta. Scripps Research le University of California San Diego School of Medicine te kai hruaina hnuaia zir chiana beitu scientist rual te chuan COVID-19 natna vei dam le te thisena he natna thlentu virus lodo hne theitu antibodies chaktak mai powerful coronavirus neutralizing antibodies chula chuakin ramsa le mihring sela te test hlotling tak an nei theita he zir chian hi juni sompanga sangni somni khan publish ania COVID-19 vaccine le treatment siam chuakonga Khawvel chuan bungthar akai chhozel ni te poin alang chhota zir chian na chuan he ripui hian Khawvela thina thla azar duai renga wangin rang taka che zung angaya ai te chinna angte po nei chowin he antibodies po hi test nei belzel ani anga tunari chuan potential treatment le COVID-19 venatur siam phothi namasa aniang tin antar langa malak dan tura chuan COVID-19 veitir te he virus level tiniam tur le natna na sajok athlen tur lodang turin he antibodies hi injection anianga tin he natna laka anhim theinan vaccine angdewin damdoin lama thoktu te kum lama upa te le he natna ve hlo thon omading te hena pek anni bokang tuna chuan kan tumber chu he antibodies beiseom tak mai hi atam thei ang ber siam chua clinical trial nei ani tin Thomas Rogers MD PhD Scripps Research Department of Immunology and Microbiology le University of California San Diego Assistant Professor Nikop chuan asoi tun din huna chuan Khawvel hian amamo ber chu COVID-19 enkol na damdoi le ain ve na nei hi ani ome henat na hi Khawvel puma mi makta doi riat velin an kai to a mi nuai li chuangin thi pui to in ni tin mai hian henat na ve thar le thi pui hi an lapung deu zel ani India le China inkar boina a India sipai somni ten fam khua an loi tatlat mai he thil thleng chungchang hi kan hrevek to in arin omna a kaloin buat sai laklo ve to sia wangin kain buat sai na te kai toy le dewin ka hanta lang vele thodon ani sarkar thu chuain juni som paruk sang ni somni thole nia ataran danin juni som panga sang ni somni thotan jan kham eastern ladakh Galwan Valley a India le China sipaite silai met puak lovin anin phek nuaya heta hiam India sipai somni lain nunna anchan tatlat maile heti lai hian China sipaite po himdamin anchuak bik chuang lova chiang taka hriat thei niloma se he in be na hian sipai somni bor chu anthi ve tho nia hriat ani hei hi kum sangkha jakwa somsari panga nuwa China le India in karam ri line of actual control la in beina a thina athen lena masa berane he thil thenga hian Ministry of Home Affairs chuan China chu nataka demin galwan phairuam line of actual control LACA kanin rem tlan ton na te chu China hian abo chiani atia Ministry of Home Affairs thupuang tu Anurag Srivastava chuan kan lori nang ngein China lam chuan kanin rem ton na te chu anron bo cheta he thil hi LACA India lam chan chunga thlengvek ania wangim he thil thlenga hian India in thiam lo na engma anelo ate he thil thleng chungchang soiho tur hian Defense Minister Rajnath Singh chuan a chen na ina tumni ngut meeting a konghala meeting a hian External Affairs Minister S Jaisankar Chief of Defense Staff General Bipin Rawat le Army Chief General MM Naravane te antela External Affairs Minister chuan Prime Minister Narendra Modi chu rang taka munghalin helai hmuna thil thlen dan chungchang hi a hriatir to bok ane Khawvelin nuclear ralthuam anei dan din mun tarlana thar bera alan danin India chu a mel makumlun China le Pakistan te ain alo pachezok lat mai juni sompanga sangni somni oimede khan Stockholm International Peace Research Institute
Sipri chuan yearbook 2020 atlang zara he yearbook hian atalan danin kumsang ni som pakwa report ne na khai khinin China le India nuclear ral thuam din mun hi apun belna sa hle a chuti rual chuan India mel makum hlun rampani China le Pakistan te hiam India ain nuclear warhead an nga jok ve thunga India in za somnga anei lain China chuan zani som kualai ania Pakistan point nuclear warhead za somnga tanga za somruk borvel anei ve bok Stockholm International Peace Research Institute SIPRI Yearbook 2020 in atalan danin Khawvela nuclear ral thuam nga ram pakwa te chu US UK Russia France India Pakistan China North Korea le Israel te ania heng ram te nuclear ral thuam paipon zat belkhom hi singkha sangthum zali zet ania amai ro chu sangni som pakwa report a chuam singkha sangthum zariat somruk panga niin kum masa ain kumin report a hian nuclear ral thuam nei zathi zali somruk panga in akiam thunga achan chu Russia le US ten an nuclear ral thuam then khat an retire tirwang ania he Khawvel nuclear ral thuam paipon mek zinga sangthum zasari somni deploy niin sangkha zariat te ro chu lo thil high operational alert atana mantur bika da ane US le Russia te nuclear ral thuam kolzat ringot hi Khawvelin nuclear ral thuam akol zinga za som ko lai atling phaka Khawvela Russia hian nga berin sangruk zathum somsari panga aneya US in dotin ani hian nuclear warhead sanga zariat ankol ve mek bok UK in zani som panga nevein Israel rampoin somkwa zet akol vea North Korea pok hian somthuma tanga somli vel chu apai pon ve bok heng ram rang te nuclear ral thuam kolzat report hi January sangni somni thlenga update kha ani Nepal Parliament Lower House chuan anram map siam thana tur bill an pass tatlat mai India hi kumin chu kan kum chiat kum ani don te po aniange kil rang atangin ngai tha theimi alo thilin adeng reng mai ani hi China nen Ladakh lama Indo pei ut renga ani neblaim Pakistan ram riala boina aum renga ram chunga lani se repuin alu khung laklo boxi ram hruai tu lokte luhai belcha turin tuna Nepal alo lang veleta Nepal Parliament chuan Juni som pathum sangni somni khan anram dan pui siam tha a anram map po siam tharna tur bil chu ne takin an pass tatlat mai Nepal map thar tura hian ram ria India enkol na hnuaya om heng Lipulek Kalapani le Limpia Dhura area te hi rin luvek ania tuna chuan he bill hi National Assembly a kaltir mek ania National Assembly hian alo pass le hnuwa President in alonem ngele turin thelu ani le anga chumi hnu chuan an ramdan pui constitution a ngetta ka zialu ani bur to mai don ani Nepal hian me thla khan an ram political and administrative map thar hi an release a chuta chuan India in alo enkol me kan han soitak area te hi rin arin lut mak mai si a India chuan rum takin achu achal ngal nge ani kha chuti mek lai chuan Nepal Prime Minister KP Sharma Oli chuan kan ram tongka a inrem namaya India in akol mek chu kan nei let leang tin Juni som sangni somni ni lai ni khan anram parliament a zona achana asoi langani Hummingbird telaka chuan mi hring te hi middle mai kan lo ni mi hring te hi sawa tele ramsa then khatte ne na khai khin chuan color blind mai kan lo ni e tin Mary Khawvel Stoddard Assistant Professor Ecology and Evolutionary Biology Department Princeton University mi chuan asoya mi hring te hian color sensitive cone chithum kan nei lain sawa te ro chuan pali an nei dai thunga chuti rual chuan sawa te hian color sensitive cone chili an nei ani mai lova ultraviolet light color po an thlir rang thei vek ani ma se he thil te si a all ai lo hle tin Stoddard chuan asoi bok
he experiment beitur hian student le athopui te chuan Rocky Mountain Biological Laboratory Colorado Hummingbird chikhat Celas forus platycercus chu antrain tatlo tlawa ti chuan kumthum chung nipui lai piangin outdoor experiment anei ta thina chutianga experiment a han nei tlau nuwa an mu chu tak chu hummingbird te hian non spectral color rang purple color tiamin ultraviolet green ultraviolet red le ultraviolet yellow te an mu thei vekani ti hiania mi ring te ro chuan heng ho hi kan mu thein kan thlir rang ve theilo ane research team te hi Princeton University of British Columbia UBC Harvard University le University of Maryland a mithiam rolte ania anzir chena chanchin hi National Academy of Sciences thule la chuana juni som panga sangni somni khan ti chu ane Man Lai Temple le nuaya lain phum chu mu chu ane tun nai khan Man Lai rom ho khopui pakhata temple le nuaya lain phum chu ground penetrating radar manga mu chu ania he temple an mu chu na mun hi kum sang khat zet hunin alo chilbo to Valery Novi khopuya ania archaeologist ten he khopuin a huam chin che tura ground penetrating radar GPR manga ahan envel na atangin ama a anlo la riat ngai lo structure temple tele bathing complex te hi an mu chuak ta ane rom khopuya tanga kilometer somnga le ka hla Valery Novi hi BC zani somli pakhat khan mu alo ni to a kum zabi pasarina vel thleng khan anlo lualum ve thin aniome a hual chuakin bang metar zathum vela thui a omboka hetia akhopui huam chin hrechiang tura high resolution radar manga anhan scan hian he khopui in phum hi an sakdan le alo danglam chhodan te data hlu tak te chu an hriat bok thu scientist te chuan an soi bok ane